गाइस माने हेरी हल तो वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग तो এতিয়া মানে মই লগৰে ফটো আছো মানে পষ্টিং পোষ্ট কৰা ভিডিও আৰু মানে এনেকা घर केले छाउनु पराल न खरा छैन नि झिङ्गटी घर केले छाउनु पराल न खरा छैन नि झिङ्गटी हौ भाग्यमै भए कमान्छु भन्छ लेडिज प्रमोशन আৰু भाग्यमै भए कमान्छु भन्छ चाटिन सम्पत्ति भने सानो दुध दिन्छ मानो खानु कि नखानु मागेर लानु नसक्नेसँग जानु कि नजानु जानु कि नजानु भानुसुक्यो रातले फकाउँछ काफले जानु कि नजानु दूर सब गाइस स्कुटी दुईले उठाबो बाँझो खेत बाली लगाउँछु भन्छ हालोले जोतेर बाँझो खेत बाली लगाउँछु भन्छ हालोले जोतेर रित भातै दिन आँखाको चालमा नौ डाँडा काटेर हौ भकाइ बोलान्छु भन्छ हौ काफले जानु कि नजानु धान सुक्यो रातले फकाउँछ काफले जानु कि नजानु धान सुक्यो रातले फकाउँछ काफले जानु कि नजानु टोटल गाइस त म आइसु आई के पाँच सौ गीत सुन्न पाइन्छ होला भनेर मन पराएको त गल्ती पो गरे कि क्या गाउँदै गाउँदैन त्यो अस्ति रुख चढ्दाखेरि काटु गीत गाउन हा हा भिरा र पहिरो खोलाको बाटो नमान्नु डराएर ए भिरा र पहिरो खोलाको बाटो नमान्नु डराएर माया मनभावी फुल्यो तिम्रै माया मनभारी फुल्यो जुनी तिम्रै के गर्नु देखाउने माया धान सुक्यो रातले फकाउँछ काफले जानु कि नजानु धान सुक्यो रातले फकाउँछ काफले जानु कि नजानु আৰু যাই কেনে এতিয়া সাইকেলত যোৱা নট টাইট কৰিব লাগে फकाउँछ काफले जानु कि नजानु সাপোর্ট বনায় घर केले छाउनु पराल न खरा छैन नि झिङ्गटी गाइस हामी गएछु अरु साइकेल नट टाइट गरिने अब मैले घर जाम नगरिकने हौ भाग्यमै भए गाइस म त डिफेन्ड गर्न नपाइकने हामी जम्प फिलर गएछु अरु टक कसैले फिलर असे त हामी जाइकन सकी भाग्यमै भए कमान्छु भन्छ चाटिन सम्पत्ति गाई भने सानो दुध दिन्छ मानो खानु कि नखानु मागेरै लानु नसक्नेसँग जानु कि नजानु धानु सुक्यो रातले फकाउँछ जानु कि नजानु धानु सुक्यो रातले फकाउँछ काफले जानु कि नजानु तो गाइस এতিয়া মানে
মোক আইতাই ফোন কৰিছিল আৰু আইতাই ফোন কৰি ক'লে যে মানে বহুত ৰাতি হৈছে তো হৈছে আৰু সঁচাকৈ বহুত ৰাতি হৈছে তো সেইকাৰণে মই এতিয়া ঘৰ গৈ আছোঁ আৰু মানে মই ঘৰত যাম যাই কিনে এতিয়া কৰিব লাগে মই চিধা ভিডিঅ'টো কেনেকৈ লাগিছে ক'ব আৰু প্লিজ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু বহুত ছাপোৰ্ট কৰিব কাৰণ মানে ভিডিঅ'ত একদম ভিউজ নোহোৱা হৈছে আৰু প্লিজ একদম আপোনালোকক মই হাত জোৰ কৰি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক বাবা কচম আহিলে মই একো দিয়া নাই আপোনালোকে দি দিয়ক যাতে মই আৰু যাতে ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ মানে সাহতকৈ মানে চেনেলটো মোৰ মই নিউকৈ এটা হয় ন তো সেইটো কাৰণে মানে বেছিভাগে ছাপোৰ্ট নকৰে তো প্লিজ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকৈ লাগিছে ক'ব কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব ভিডিঅ'